Nongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba PK Media Pano, bashimira ko mubana natwe umunsi ku wundi mugakurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye. Mbahaye ikaze rero, njye basuhuza ni Samuel Baraka, mbazaniye amakuru agezweho kuri kino gicamunsi. Ndibuze kubabwira yuko muri Kigali Convention Center hagiye kubera inama nyafrika yiga ku miyoborere mu bijyanye n'amazi, isuku n'isukura. Ndababwira ko uhagarariye ibirombe by'umushoramari Nyabyenda Emmanuel afunze. Ndibabwire ko igihugu cya Philippines kibasiwe n'imyuzure ikomeye. Ndaza kubabwira n'inkuru ivuga ko mu Bwongereza umusore w'imyaka 33 yahamijwe gusambanya ku gahato umusaza w'imyaka 70. Ikaze rero muri aya makuru ngiye kubabwira. Reka tuhere kuri inkuru ivuga ko muri Kigali Convention Center hagiye kubera inama nyafrika yiga ku miyoborere mu bijyanye n'amazi, isuku n'isukura yiswe Africa Water and Sanitation System Leadership Symposium 2026. Iyi nama yitabiriwe n'abarimo abayobozi mu nzego zitandukanye muri Afrika, abari mu nzego zifata ibyemezo zitandukanye, abahanga mu by'ubukungu. Iriga ku kurebera hamwe ishoramari rikwiye mu kunoza serivisi z'amazi n'isukura. Dukomeje n'amakuru, reka mbabwire ko uhagarariye ibirombe by'umushoramari Nyabyenda Emmanuel afunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze Baziruwiha Ephraim uyobora ibirombe by'umushoramari Nyabyenda Emmanuel ushinjwa kwigomeka kuri leta no gukoresha kampani yitwa Rugendabari Mining mu gucukura amabuye y'agaciro nta ruhushya afite mu karere ka Muhanga. Amakuru avuga ko Baziruwiha Ephraim yafashwe mu mpera z'iki cyumweru gishize, akaba yarukoranaga na Nyabyenda Emmanuel ushinjwa kwigomeka kuri leta. Rugendabari Mining Company Limited igizwe n'izindi kampani ebyiri zayishowemo imigabane arizo KVMC iyoborwa na Nyabyenda Ephraim n'indi yitwa Evergreen Treatment. Dukomeje n'amakuru, reka tujye mu mahanga. Mbabwire ko perezida wa Zambia Hakainde Hichilema yatsindiye manda ya kabiri ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu cyumweru gishize. Hichilema imyaka 64 wageze ku butegetsi muri 2021 yagize amajwi 60% atsinze Brian Mudubile ufite amajwi 38. Uyu akaba ari we uri mu b'imbere mu bo bari bahatanye. Abaturage bashyigikiye Hichilema bagaragaye bishimira intsinzi ye mu murwa mukuru Lusaka. Dukomeje n'amakuru, reka mbabwire ko imyuzure ikomeye yatumye guverinoma ya Philippines ishyiraho uburyo bwihariye bwo gukora no kwiga mu murwa mukuru wa Philippines, Metro Manila no mu ntara 12 z'igihugu. Ibi biza byatewe n'inkubi y'umuyaga ushyuha cyane wibasiye aka karere nyuma yo gukubitana n'uturuka mu majyepfo y'uburengerazuba bikabyara imvura mbi, bikaba byamaze kugira ingaruka ku bantu bagera kuri miliyoni 5 mu gihugu. Dukomeza amakuru yacu tujye mu Bwongereza. Mbabwire ko umusore w'imyaka 33 yahamijwe gusambanya ku gahato umusaza w'imyaka 70. Umusore w'imyaka 33 ukomoka muri Eritrea, Bluke de Salanye, yahamijwe n'urukiko rwo mu Bwongereza icyaha cyo gusambanya ku gahato umusaza w'imyaka 70 wari wasinze. Icyatangaje benshi kikanabababaza cyane nuko iki gikorwa cyamaze hafi minota 20. Icyaha cyabereye hanze ya St John's Church i Harrow mu majyaruguru ya London mu ijoro ryo kwa 23 Nyakanga umwaka ushize. Nkuko ubushinjacyaha bwabitangarije urukiko rwa Harrow Crown Court, de Salanye yasanze uwo musaza yicaye ku ntebe hafi y'urusengero. Uwo musaza yari yasinze cyane. Amashusho ya CCTV yafashwe na kamera z'umujyi yagaragaje de Salanye amukurura amuvana kuri iyo ntebe akamujyana inyuma y'uruzitiro rwari hafi y'urusengero, aho yamukoreye igikorwa cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ubushinjacyaha bwavuze ko icyo gikorwa cyamaze hafi iminota 20 kandi ko de Salanye yahitaga ahagarika ibyo yakoraga iyo yabonaga umuntu utambuka hafi aho. Umushinjacyaha Simon Shannon yabwiye abacamanza ko amashusho agaragaza ko ukekwaho icyaha yakururaga uwo musaza wari ufite intege nke amuvana aho yari yicaye amujyana ahantu hatagaragara neza. Inkuru dukesha ikinyamakuru Daily Mail ivuga ko ibyabaye byamenyekanye nyuma yuko umuntu wabibonye uri mu idirishya ry'inyubako yari hafi aho ahamagaye polisi. Abapolisi bahageze basanga de Salanye akiri hafi y'urusengero mu gihe umusaza yari akiri hasi inyuma y'icyapa cy'urusengero. Amashusho ya CCTV kandi yagaragaje imodoka ndetse na bisi nini y'abantu banyuraga hafi yaho ibi bikorwa byabereye. Mu kiganiro yagiranye na polisi, de Salanye yavuze ko yari ari
arimo gufasha uwo musaza wari wasinze, ariko ubwo abapolisi bamwerekaga amashusho yafashwe na kamera z'umujyi yahise ahagarika ikiganiro agisha inama umwunganizi we mu mategeko, nyuma yanga gukomeza gusubiza ibibazo. Mu rubanza yakoresheje umusesenguzi kandi ntiyigeze atanga ubuhamya imbere y'abacamanza. Umwunganizi we Bibi Ihouma yasabye abacamanza kudafata icyemezo bahubutse, avuga ko nta bimenyetso bihagije byagaragazaga ko uwo musaza yasambanyijwe ku gahato. Icyakora nyuma yo kumva impande zombi no kureba ibimenyetso, urukiko rwaje kumuhamya icyo cyaha. Yahamijwe icyo cyaha tariki 16 Kanama 2026, ariko kugeza ubu urukiko ntirurasoma imyanzuro ikubiyemo igihano cye. Urukiko rwamutegetse gukomeza gufungwa mu gihe ategereje gusomerwa imyanzuro biteganyijwe mu muhindo wa 2026. Umupolisi Luke Reville yavuze ko Desalegn ari umuntu uteje akaga, ushinjwa kuba yaratoranyije umuntu wari ufite intege nke kandi udashoboye kwirwanaho. Yashimiye umuntu watabaje polisi, avuga ko ubufasha bw'abaturage bwatumye ukekwaho icyaha afatirwa aho icyaha cyabereye. Polisi kandi yasabye abantu bashobora kuba barahuye n'ibikorwa nk'ibi by'ihohoterwa kudatinya gutanga amakuru, ibizeza ko bazafashwa kandi bagategwa amatwi. Reka mbashimire rero mwese kuba mubana natwe umunsi ku wundi. Aha niho dusoreje amakuru yaragezweho kuri PK Media Panel. Nge nari Samuel Baraka. Ntimukabeho mutamenya amakuru agezweho, kuko kuri PK Media Panel tuyabagezaho umunsi ku wundi.